KMC akachaguliwa MP. After hapo mimi ndio nilimpeleka UDA. Nikamwacha kule UDA nikarudi ODM. Yeye yuko pale UDA na amekuja hapa na salamu. Igonta eteto mwarigani buya. Ebarara ya William Ruto. Silvanus Osoro. Asante sana. Haya. Mbiamono sana. Nakimwateba. 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 Again, tontamanya. One time yuko sine yane ya Ruto kerata yoga njeti ko matebia tari anko yane tari tata tari mama kago chaga acherwa nerere ntoigwa naine kago chaga acherwa nerere onyata kwirwa nerera inu ko matereri njene yane ko gende yagata to abana wa minto ga kinje ntige nje tiga kunya ko chande kanche yane ne yagata to ko genda bono iya ya mo kunya ko teba njene ntakana tiga kunya ko chanda tata nje tiga minte mo kunya ko raga erebiya ko sere bobe ose mwateba William Ruto ose William Ruto mwateba aikaro ko ndigere nje William Ruto njena kingoro kwa William Ruto kago chaga motebie bimoko motebia mokura ga igoro ya wantam akime njeti nkoge chikupi nje bon William Ruto tali mokane William Ruto tali momrominto William Ruto tali nkiogo nyakocha na ane batebi gento kende nocho mwana oyo minto koro ku Fred Matiang'i inche na Fred Matiang'i etokorwe wodi yemo manya ini mwanzi mamurega intu abagirango tora inche nere kwanzo yo ne kazi nyane na batebi ne barara erebiya ko sere bobe oyo ne kazi nyane ngojare ga batebi ko sakane bono moko nya gotobangero mochio itonto maite na kitogo kore binto byaito ni manyete na kingocha gokora ni maite mochio ito na kiokoba ni maite na kinkoro osie nyumba ya ito ega ndera gochi motu abwe erebiya ko sere bobe omwa mama omwa aba Fred alwete kenyora kemo kia minto so abangumbwera ali na seite ke ngumbweke tigago tueta ni tafadhali bitina bya itonto majana na kitoko banga to majana kitoko banga lakini bono nta temba bori abana wa mintege nte kemo gioka mbora bono tuanchira ndire toigwanane bono nta te ko babori gente kema bara ibons mutene muy karansta ga mutu abange abana wa minto ababai karansta nta ko kwana bagusiboka yani kere wiki ekero yaera ababonsi pinana kera toko genda chirali tuakwana kibagendi gisairo nabajumba ababonsi onde tayo no yo motor ko ngakere simyon tengo mwana minto moina abwe gento ketenkerenta ketenkonyango na mokonya moina abwe gento kerenta ketenkonyango batei bakane no barega babai karansta ekera bantebirie ne karakari na bakonya nkamanya ko batebiga abana ba mitro kiko batebiga omongwano yokoroku nabone kera banta bari ko rusubwe committee osoro bagacha nka make sure ayenko rusuku arenge committee ngakurwanirira ukabero ayenko rusuku arenge the same aye akarusuku abo chairman lakini ngakurwanirira health no manyete aya omwana minto senator ngotebi kwanza pore kwa eni mamo mino na maskania manene na koruseria gos na intu ntomanyete ga kerote ne ga umano minto intu bono ntobwati nguru ntomore mna mutagete bono ngendo ke tora akore ntomore bono ngendo ke tora akore egendo kyo kango gote umano minto kwa eni mamo mino na maskani mama aregocha koba moyo agosa aregocha kukubono iga kinde ne chinguru iga ena aregocha koyubya sana ayeno maite mamo minto mna arenge musipatio mino ekana kwete na arengo moke tinjeri komo eni mana maskani mna kwa eni mamo mino ngogo tebi ngambu ya mono sana ase gwa korira maskani ya manene kwa eni kwa toretre twins na ene ndabiga mbatebiga bana waminto manyetenga chikura chiogwaka jobo president echikara next year kero monto akore karakari bunagwe karakari njabono iga bunande karatika mana abantu bagotabe gori okoragera abana baminto nje ntagete kobwekana chi constituency chinde chiagusi abasabati marega ekera mware ko yungo musabati ko nywa mware bogirango imware batengana kiyoko genda bogirango gali asoro sana ime
na bere igo bakekera otogotenaga madabaranga bogirango naki nonya ba Fred baruete ari bagateba no rusana bakaragenda gochiga aria Nyamira ntari ko bateba bana baminto inje bono iga Osoro as at now e focus yane chikilomita chirichiane mbwata 116 chikobe kwera michinya njaga kina kingora focus bono iga nchisa rekanda akonya abantu bane abana bali bane na irobo skali abana 50 tiga bana bane bara graduate tokore gochi motwali kare bintene bya Nyasaye Mogoteba yankore kibagende Mogoteba abana bamite mbogochi mwateba nga babo Osoro ebakogenda seruto okoba banje techibesa nekene nonyana wanchi tobesa ku karansta tata kero bwatebesa ebesa ne gotokonya kero muntu ntari ko batebiga tiga bakekera mbogo tukaribisha abana bamito ogo karibisho muntu no bwanchani tari kuoga na gotuogerera okaribisha ngani inchu soaga finally wenzangu mheshimiwa Sifuna na mwenzangu waheshimiwa Babu, mimi niliingia siasa pamoja na nyinyi. Tulikianza siasa, mimi nilianza na Sifuna, nilianza na Wini, nilianza na mheshimiwa Babu Owino na Kibagendi. Sisi tulikuwa pamoja. Na unajua hii siasa, hawa wananchi kitu saa zingine hawajui. Tunapigana hapa na sisi tukitoka hawa viongozi tutaenda pamoja kukula na tutaacha saa zingine wananchi. Na leo tuko pamoja, kesho hatuko pamoja. Ile kitu nawaambia viongozi ya kina Sifuna na mheshimiwa Babu Owino, wakati tunatangaza siasa yoyote, vile nyinyi uzungumza kule, munasema ya kwamba William Ruto, munasema aende nyumbani. Si namna hiyo? Si nyinyi mmesema aende nyumbani? Si nyinyi munasema William Ruto aende nyumbani? Hiyo tumesikia. Sasa mimi nawaomba namna hii. Hiyo tushasikia ya kwenda nyumbani. Ile tunaomba nyinyi viongozi wote ambao mko hapa, akishaenda nyumbani, sisi ambao tumekuja kama alternative, tutafanya hii, kazi hii, na kazi hii, na kazi hii, na kazi hii. Kusema tu aende nyumbani, haiwezekani. Kwa sababu, lazima watu washikane pamoja. Asante. Aya, tutulia malize. Mwisho kabisa. Ako na salamu. Mwisho kabisa. Ako na salamu. Anego se yango. Wacha. Anego se yango. Anego se yango. William Ruto ko se yane. Ane ora sali chize kiaranje tuko ngakira kura. Aye kurero ulio ukurera tayoga. Njengo kwane yane iga. Sisi wote tutashikana wakati ufaao. Na sisi kama si kanisa, na kwa sababu hii ground tushakubali ni yenu, ile yangu itabaki tu moja, itakuwa tu tutam. Na mimi nikikupata huko nje, hata kama mnasema napenda kupeana pesa, nitapeana tena leo, mimi sijali. Hata kama mnasema sipendi, nitapeana tu bado. Hata Senator Onyonka nitamsaidia tuendelee kusukuma. Na William Ruto, musipojipanga vizuri, tupangane hivi na kelele tu peke yake. Hii ndio grupu ilikuwa inapiga kelele na William Ruto akatoboa. Hata 2027 tena tu atatoboa. Asante sana na Mungu awabariki. Asante. Ulikuwa na salamu za Duale na Rais. Sasa wewe Senator, niko na salamu zako. Unajua uzuri ya wanasiasa, hata baada ya hii maneno yote bado tunapendana. Mimi niko na salamu yako ya rafiki yako Mheshimiwa Aden Duale, nitakupatia salamu yako specifically. Alinipatia contribution, nitakupatia. Mheshimiwa William Ruto pia alinipatia contribution yako. Si yenu nyinyi, ngoja matanga ya kwenu. Alinipatia nilete Richard Onyonka, na wanasiasa tutaendelea mbele. Asante. William Ruto ni tutam. Asante sana. Sasa harambe. Harambe. Ndio mafuta ishuke. William Ruto